munonga Olivia Kamusime ahabwe amakuru agenshonga omwebazi yogu ndi iyani akankwasa kandi nyemeriraha omurembo rwambarara iwe murebe watayari West TV erizoba cyabakiri ekiro cyo kushaguza ebibera tinko muba wano kimanya oba wotari kukimanya mbwenu twatungaho omunyamugisha ntiza kuba ntuganiraho na omucyara Joseph arinitwe abase kuba natushobora abiri kusinga aho bitu ndaka mukwire kireki kikija kuba nikitandukwaho ebiro 28 byo kwezi 11 2012 ebirabi na munana byo kwezi ku 11 2012 cija cyatandikwaho abe kitongore cya United Nations Assembly bawasa kubana batandika ekitongore ekibakukiha omucha ebyo buhangwa bawasa kubana bakitongora bacyeta ekebibera mwene tuza kuba tuganiraho na madamu Joseph orukurra ebyebira ahabwambarira district ayongere kutangariza anshonga zebira okuzikushemeye kubandi zitwazibwa nangwa na uzemerire umbwiro bwa hati madamu nakwashira ore kunyakira mbwenu madamu twenzire otworeke ebibira erizo nekiro cyebibira kine omugasho aha muntu wa burijo okuba najaguza ekireki ore umutebe kanisa erizoba nkokutwa twagambirwe ninga nkokwa wakigambire nekiro cyebibira nekiro cyo kujaguza ebibira abo kuba ebibira byino mugasho mingi muntu wa burijo ninga omuntu wena ninga ensiyona so nekintu kikuru mazima kureba ngo twajaguze kireki abwe ebibira emugasho erimu for example nkobwire empindukanuka yobwire erho abwo kugira ngo ebibira byebirebi bibe degraded abantu twabishisha twabyombeka twabihingamu mwene twateganiso by'uruhango for sure so mazima nekintu kikuru kugira ngo twashomesa abantu ninga twaeducating abantu ninga public kugira ngo tugezeho ebire bitwine tubikume nangwa nebyasisikire tugezeho tubugaruze busya tubyare emiti kugira ngo ebira byitu byagaruka byaza ombuteka madamu nyenzire nkutangarizeho nshonga abo bwa hati ebira bibaye nebisisikara kankureteho nko mu rurembo rwito rwambarara etawune bayinekura hazo etawune okukura ebibira katugire emiti no butwakwa batagire mu bibira emiti netemwa kombeka ningashi etemwa kutunga omwanya gukombeka imwe nkaba ebibira abarukwebembera ebye bibirebyo mutireho ntebe kanisa kikureba ngo omwanya development yago yagumizamo yes obaye mtabagitema konka development ejo yagumizamo yo kombekana no kombekesa na nebibirebyo byagumaho imwe mutireho mutindo kikureka ngo ebinte byona buri kimwe cyona cyabasa kuba nkikorwa omururengo rwacyo mbwenu itomu omurumo rwo ruzungu ekyo nicyo twetanga sustainable development kugira ngo development ninga kurakuransa ninga okombeka kutakaretera ebyo buhangwa ninga byembera byo byarugaho mun for example nkomtawuni yiteji eyambarara ntubasa kumekinga shwangu emiti nayo twagibyara ninga yagumaho ninga ebira byitu byagumaho konkana nebizimbe twabyombeka akuba byona bino mugasho abantu for example hatu wabo inoza kuteza nka plan oine proti yawo noza kuteza ka plan gezaho kugira ngo ompurane ejo nayo wasigaho space yo kugira ngo byare hemiti nebasa ko betari nyingi konkobo nemite ebiri oba neshatu so neiba yabyare eshatu niyo kabyare eshatu nondi kabyare eshatu at least nonoreba ngo emiti neyeyongera then ekindi omutawo nitu nkeji deka tufune muza green spaces nizibasa kuba ziri nka muhanda ninge itkweta avenue planting mwene kubyara nkemiti alongside the roads ekyo nakyo nkiyamba abwo kuba emitejo ino mugasho for example nka shade omuntu no basa kuba orya muhanda ohumureho ahansi y'omutogwe ninga shinke jemiyaga nabwo mutiyabe ryarubajurwe kizimbe ninga
rwa structures netambura munonga ebizubu by'emiyaga abo kuba tuze turebe emiyaga nayo serious ya so emiti eri important nangona nemyeje muri nayo nebasa kugicendeza in case enshura yija namanu munonga konka yashanga arubaju rwawo ine hemti nebasa kuretera ya reducing speed yayo kugira ngo tiyabasa kuteganisa munonga omwanya gwitu so nyona nisha bangu leka abantu tugeze in fact nango even the developers baida ono basa kushanga abantu ababa kudevelopinga ibono basa kuteka ngo bamanye imiti konka bamwe bakujimanya because niho kurebera ngo bo emphasis bagiteka munonga abizimbe kugira ngo umuntu nayija yanaza kombeka site yashanga hemiti we interest neba kugira ngo afune umwanya muhango go kombekaho at the expense of emiti so emiti hendera gitemire kugira ngo abanza yombeke konka tugira ngo ntubasa kombeka konka na emiti tukozere ki nayo tujikume ekibuzo ekinkwenda kushembyayo ekinkwenda tuganireho nacho noreba emiti emyinjere kutemwa neza umukintu kibakweta fiyo ningashi eva abinje bakweta ibyo kutekesa hariho okujose amakara kandi hariho na umuntu kutekese aha kuba okuteka kwetu kaho mbwenu aho ndaho nyeziro ntangarize ho noreba okuteka oba watekesa nku oba watekesa amakara byona nebergomiti okuteka kwe kukaguma ho kuta umurayini yakwe kugenda omisho kandi oshanga na nebibira byitu byagumaho aho ho mwine ho ntebekanisa hato mtewe kanisa wa program webale noni teka nko kwakigamba okuteka kurabaho kandi twena nturya tino muntu atakurya kandi na namakara ninga emiti ntumanya ngo bagitema nango kusinga kuyihamwa amakara na kuyihamwa enku mboni yona ninjira nti first of all okutema emiti it can be allowed konka giteme omburyo oburugwe kugira ngo otakamaraho tumwe tema konka yesigiremo in a way that for example I think itoba district omushongeje y'amakara na nenku tune some regulations kugira ngo waba no guza amakara ninga no tambuza amakara halechi tukweta permits mwenu oine kuboine permits ezo waba noza kosya amakara waba noza kutambuza amakara kugira ngo kora waba noza kufitema hectare yemiti nakuteka mu regulation okabano mangu haro fines noza kushanga watema emiti miki kandi kindi nani ndangu twegesa abantu ninga sensitizing abantu andije mhanda etukubasa kuteka mu oherehengo for example harunka amashanyarazi agagum kureba kugira ngo abakubasa accessing nagono basa kugongera aha program yawe yo kuteka omwago kuriraringa hankuzonka ninga makara no basa kuzwanzemo na nabanda bakwe basama bina makasente kace no basa kongera muna ka gas mwono shange no techesa enkumpora no techesa ka gas no techesa ka mashanyarazi kugira ngo you don't only rely on only one source of fuel wood then a chindi na niteka nguna ne chindi amahega gutukutechesa amweze agamahega gwakweta gari improved ninga improved cooking stoves mwena agamahega gombekere nani shaba abarebe ba TV reka turge munonga ahantekeje yira iyo kutechesa amahega ashatu jeyita amahega ashatu rumwabera ashatu kubanga enkozo kutechesa omahega ashatu omumiremu no basa kuzitechesa wano kozesa agamahega gari improved no basa kuzitechesa nka wiki yona so nani njantireka tugezeho na government na nebitongore supporting communities kugira ngo abantu bafuna improved cooking stoves ninga so that we can reduce on the consumption of fuel wood of charcoal. Webare munonga Madame Joseph ogwe yabare Madame Joseph kandi yabasa kubona atushobora kunecho mugasho munonga okubasa kubantu tushaguza ekireki ekebibira kandi ebibira kubyino mugasho munonga gwamana munonga nahabwe echo tushemeye kubantu bikuma ntujija kubantu mweyongera omwire obundi abase kubana atuwongera kushobora ahashonga nkezi na nezi kukiraho yahakuba ebibira nebintu ebitukuramo ekibira kuba ekibira buri kimwe cyone nkirigamo almost mbene tuteka ngo
byaba birinsirwe ibyo buhangwa nibiza kuguma aha mutindo kankugarire omu studio kamukuzi kamusime Olivia abase kuba nayongerayo na namakuru genshonga ndi iyani akankwasa ahabwa tayari West omurimbarara.